Di rumah kau 2 orang. 2 orang, Bay. Mas boy sekarang boy 50. Dua tuh. Satu. Kata. Redam nih. Gol gua 23 nih. Nong hidupin dong di anggar dong. Gol gua 23. Mana Cil? Mau. Ini ambil rumah ayam bawah yuk. Di bawah tuh itu. Itu border. Kan kata gua. Kena. Drone gua. Ini masing-masing ayo, masing-masing dulu. 105. Gerak. Ah gua kesat gua. Nah, enggak ada medkit kok. Nyampah. Kena itu dingin. Kena lemin gua dok. Ada yang kena lemin gua dok. Dia udah masuk. Ke depan ono rame banget kok. Medkit. Ini yang dari garasi. Ini match sama gue nih. Garas Karakter itu kali itu. Garasi muter sendiri kan. Nok satu. Depan gua nih. Nok 2. Triple kill. Asupom cok. Dominating. Ada kata. Gasih depan lagi. Lihat belakang, Cok. Jalan. Knock. Baik. dari bawah ntar ngebomin dong bro. Bawa kena kartu. Nok nih depan gua. Unstoppable. Wah. Gak kelas banget kok. Ini depan. Nok satu depan. Nok 2. Killing spree. Kiri. Ya anjing cabut cok, bangsat. Majin. Gimana tuh Ego? Nah, Yelin lagi. Ayo gua gede banget anjing. Sumpah itu aceh gua peteng tai ayam cok. The Yagami's name will live onward. Di berapa dah? 16. Ih, nabrak pohon, jangan ikutin Bang Arya. Woi, sabar woi. Rame banget depan gua ini, depan gua. Rame banget. Sini Bay, buktinya Bay. Woi, sabar woi. Ah, elah lu. Lu ngajakin ayo kagak datang tai. Nok satu. Sabar. Iya, gua flank. Sabar lu tolol. Ini sini Ego, depan gua. Tai, depan gua itu. Aku Bay. Ih, kalah banget. Nice. Oh, datang. Revive dulu. Ya. Anjing. Dari kanan, Cok. Biar squad. Nice bang. Satu lagi Cil. Ya. Berat banget. Bang, revive ini bang. Awas Bang, ya, awas. Bantai lu. Awas. Nice. Begitu sayang, bantai dulu. Bacot lu. Anjing. Jangan lu panik, pantatnya unik. Ada orang lagi, Cok. Ada orang lagi nomor Ego itu tadi. Hidupin aja tuh. Oh, ada koin Ego. Nah, ada nih gua ada koin. Karat tadi mau jembatan karat banget, Cok. Boy, rame banget, boy. Dia longset. Ada yang longset belakang lu, longset. Tengah ada, Cok. Kan gua bilang longset udah. Double kill. Weh, kena banyak banget, Cok. Itu kena lighting gua di bawah, tuh. Udah. Bentar,
Di atas karat bet, bay. Thanks. Satu. Triple kill. Dek. Belajar dulu deh, ini sama squad tubruk biar jago. Slebel. Depan gua. Cewek baik. Di pohon ya, bay. Iya, pohon di kontainer depan gua juga ada nih. Nokato. Quadra kill. Karat mati nih. Nice. Baik kepal dong. Udah nggak? 5 doang, bay. Oh. Anjing 5 doang bangke. Bagi dah 2. Satu kek. 14. Cok, jangan perang di atas sono, Cok. Takutnya ntar zona di bawah kayak kemarin. Gabur sono turunnya. Bukan perang tuh. Komen posteran siap melayang. Tabus nice. Anjing sampai batu. Anjing, hati cor kanan. Kanan. Botak nih, aduh. Sorry bang. Sorry. Anjing bener kanan rame banget, Cok. Dari mana sih itu nembak gua kena, Be? Atas sono no. Oh iya, paling atas ada, Cok. Ini sakit banget, Cok. Lu, Cil, ada yang maju ke lu, Cil. 2 orang, Cil. Gua udah kepal ya Allah. Bang Bay, gua bisa nih. Nokato. Dominating. Bang Bay. Sabar ngentot, bacot mulu anjing. Thanks. Jauhnya ada anjing, ribet banget itu yang jauh. Bye. Apa, Cok? Ini dalam nih. Karat mati, Cil. Karat banget, Cok. Ayo lu ngehit juga kagak, goblok. Karat. Thanks. Unstoppable. Ayo enggak kagak lu. Depan, Bang. Nokato, Bang. Rampage. Kontak nih. Oh no, bro, depan. Nokato. Di mana, bay? Killing kepal. spree. Udah mati. Babi. Siapa yang ngancem anjir? Itu ada yang mau turun, Cok. Kiri, Cok. Nice. Belakang ini. Goblok amat kalau misalkan mati yang bocah baru turun anjing. Kiri no. Depan perang, Cok. Kiri perang. Nokato. Wah, ini 2 orang anjing. Killing Ya, spree. Satu, bay. Jadi tap tuh deh. Nokato. Killing spree. Ya Allah, gantian lah, ya banyak mah. Buset. Serempet. The Yagami's name will live onward. Gantian. Anjing.